Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikendi Cristo. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Salikatyuam. Solok salisantilhu, rikin saralux. Nikesh sailachol, utlak ulbal sa hunjik reheb liqak angel solok salisantilhu. Liqatsolbal chiruli shamana in nash kholomi, hun qachoshail dynamitul. Utlish kholomi liqatsolbal chiruli kutana in nashche, talile. Nikosh lanak chikahunilo nakanaweb grupo yenam li chabileb, manak nagulak chiku li karune keshbanu, ut nakakrak shbanunkil lip arkwane keshbanu hebaan. Nakajal kak shbanunkil shbanak nagulak chiku li karu yoko chirilbal, hun li talil li tsakal nakataw shtakenkil. Chishkuni lain chabi lakwi. Abanan li qashal ahel sakal ruh chokreheb li kokal, haanak li shna shchukwaeb, teshkut li chabil chiru eb li ralash kahol. Chiru chishkuni li kajuam nakataweb halang chipoyanam lina shik li qachol chirish li karushesh banuchak manak li karushesh numsi salishchuameb mare naqileb resilal lishchuameb li poyanama insa hunaqlita salhu huaqui salisantilhu manak hayal chanchikru abanan lisantilhu nashyechiiqe ashalna balsaqal li chabil etalil retalil lishchuameb ebli juntesal naqanaw chirisheb li barkwan us shbanu uche elah kwichi us manak chishkhuni li karu sheshkul rete kulak chishkul bal li chabilal li usilal li narataw li qagwa Dios chokre chishkhuni lebli poyanam aban saeb li qagutankil nakwan eblah buktesinel esil nekeshkotsqe shkhalam u na baleb chikli poyanam li mogoshkulubeb tarah naqtehri lebli kokal manak ebli sah sa ebli qagutankil shbanak kwanak tikchi nung takhenak chiklima usilal li naqabirah lalkutan chirishe nabal neke ahok nawok chirish ebli poyanama in usa eb li neke tsolok relish huli apostol Pablo magachak rilumeb rikin li internet rikin chishkunile karu yoko chiril balanak kwan abanan kwan keb halanchik li na leb li sheshkul chak li sheshnum si chak kui hebaan shbanak sa chak lish kutankil li apostol Pablo li ruchichoch hunnaqikah kui rikin lish ma usilal kwan nabal li inka usil na leb li na panumank kwan keb li kibeb rush na leb ho kui saib li kagutankil anak kwan nakanaw nak lima usilal hunnelik kwan chalen nakshok limag sa shben aruchichoch hain utho kanak chalen ntoh redal naktagulak sa shakiki aban lipatso manak kwan hanain chanru hola o manak chanru no ko cha bank rikinchish hun kalep likareruli nakil sa ibli kadyu amanak kwan sa capítulo 3 reli hu Filipenses versículos 17, 18 u 19 nakosh wakchi na lebak abanan kaya kretal hun likaru li ingatashak takakana ril bala nakwan ut haan li na lep chirish li apostol Pablo chirishe ebli poyenama in linka usef na lep chishkuni lep li ekshkakye manakanaw karu na shbanujak li apostol Pablo na yabak chirishe li apostol Pablo moko nashkaba ita ebli shikneke ilokre nashkyeban chirishe nak shikneke ril lishkutan saqenk li qagwa Jesus Filipenses 3:18 li apostol Pablo nashtaw chakru nakchakahunilo ahmako ut choqe chakahunilo ahil ruhun lah kolonel choqe shbanak mahun li chabil ut mahun li truq shkol balrib shkunes aban li apostol Pablo nashpoqe bakwi eblah Filipos renak teshke sa shcholep chishkhuni li chabil ut terisi sa lishtuameb ut inka teshbanu li inka us ut nagwashkotzbal junchik li versículo nakataw salihu Romanos 16:17
Ninsama cheru eshkwaskuitzin, naqchekolaqe rib chiruep linek yobank, hachok ib, utlukte sink cholej, shban shikbal rilbal leetzolbal kulumchak, me junaji ribchan rikineb. Nakanaw kwan cosas ben jun ruchichoch, parkui jo kwan li mausilal, joakui kwan li chabilal, kwan li ruchichoch ilnalep, ut kwan li Dios, ani li yogojistaqenkil. Kui yogochish yebal nakatake li qawa Dios, han li ta ileak shbanjish kunilep rejuntesal. Kwan cosas ben ruchichochain abanan, mokorrejota aruchichochain. Mokohaan tali qechanihom, usaliqaqwa Jesus. Haan li kahkwit sakal rulish chuam naqshkwansash bena ruchichochain. Uchkulub naqlao taqataqe sa chishkuni li karukish pano. Kwan ke bahkwi poyenam li chabile bahkwi shchol. Li ke kula kahkwi chishtawbal li chabilal li tikilal sa li shchuameb. Qakanak chishkuni lain, humpakal shbanak li sakal patsom hanain. Karu chi etalilat. Karuli etalili yoga chishkut pesinkil chiru chishkuni li ruchichoch de Dios chosop de sinkagwe cuando ya gwen xinagoch beni chiru le jun kamukain nakat koy beni sa jun chikle kakajel.